الرحمن الرحيم. الدرس 29 29 سabaq. Basura kördü. Qaruba yaqinladi. Ba'uda alыстады. Kabura çoğaydı. Sagura kicireydi. Kasura köyüydü. Kamula jetildi. Şugulun iş. Amalun amal. Jaridatun gazeta. Lugatun til. Kalimatun söz. Kelamun söylem. Arabiyyun Arap. Farisiyyun Pers. Farsça. Türkiyyun Türkçe. Hasanun yaxşı. Qabihun yaman. Acibun tаңғалыштуу. Acayip. Yasirun жеңил, оңой. Asirun қиын, татаал. Basura Zaydun bihaza şey'i. Zayd бұл нәрсені көрді. Hal basarta bihi. Аны менен көрдің бі? Basurtu bizaka şey'i. Тиги нәрсені көрдім. قرب الآن وقت الدرس وما قرب وقت الصلاة. Азыр сабак убагы жакындады. Намаз убагы жакындабады. Qaruba akhiru zamani. Акыр заман жакындады. Qaruba shahru Ramazan. Рамазан айы жакындады. Qarubat ayyamul Eid. Айт күндөрү жакындады. بعد الشهر رمضان الماضي. Өткөн Рамазан айы алыстады. بعدت السنة الماضية وقربت السنة الآتية. Өткөн жылы, мурдагы жыл алыстады. Келерки жыл жакындады. بعد اليوم وقت صلاة الظهر. Бүгүн пешим намазын убагы жакындады. Кабура ибниял кабиру. Чоң балам чоңойду. Кабура ти ибнатия сагиру. Кичине кызым чоңойду. Кабура валаду хазар раджули жиддан. Бул кишинин баласы аябай чоңойду. Сагура валаду закар раджули. Тиги кишинин баласы кичирейди. Кабурат аурагу хазихи шажарати. Бул дарактын жалбырактары чоңойду. Ма кабурат асмару тилка шажарати. Тиги дарактын мөмөлөрү чоңойбоду. Сагура валаду хадим мина жиддан. Кызматчыбыздын баласы аябай кичирейди. Сагурат аурагу ашжари хадиқатина фи хазихи санати. Багыбыздын дарактарынын жалбырактары бул жылы кичирейди. Касура саману хазал гани. Бул байдын акчасы көбөйдү. Касура ауладу хазал факири. Бул кедейдин балдары көбөйдү. Касурат кутуби би фи байти. Үйдө китебим көбөйдү. Касурат ашгалу хазал хадими. Бул кызматчынын иштери көбөйдү. Камула хазал амалу. Бул амал аткарылды, жетилинди. Ма камула хазал китабу фи хазиги санати. Бул жылда бул китеп жетилбеди. Ашгалу хазар раджули касиратун. Бул кишинин иштери көп. Ашгалуна калилатун. İşlerimiz az. Haza şuglu yasirun. Bul iş жеңил. Zaka şuglu asirun. Tigi iş kıyın. Hazal amalu hasanun. Bul amal жақшы. Amalu zaydin qabihun.
Зайттың амалы жаман. Амалус сулахаи хасанатун. Салихтердің амалдары жақшы. Амалул фасақати қабихатун. Бұзықлардың амалдары қабихатун жаман. Ал-амалул хасанату тайибатун вал-амалул қабихату хабисатун. Жақшы амалдар жақшы, жаман көрілген амалдар жаман. Хазихил жаридату арабиятун. Бұл газета арабча. Тилкал жаридату туркиятун. Теги газета түркчө. Ал-жараидул фарисияту қалилатун фил биладил фариси. Перс шаарларында фарсча газеталар аз. Al-jaraidu al-arabiyyatu kathiratun fi biladil arab. Arab şaharlarında Arapça gazetalar köp. Al-jaraidu turkiyyatu kathiratun fi biladil Turki. Türkçe gazetalar Türk şaharlarında köp. Hazal habarul acibu kutibtu fi jaridati Turkiyyatin. Бұл Acayip қауар түркче газетада жазылынды. Түркче газетаға жаздым. Тилкал жаридатул арабияту машхуратун. Теги арабча газета танымал, машхур. Хазихил жаридату туркиятун жадидатун. Бұл түркче газета жаңы. أخبار هذه الجريدة التركية عجيبة. Бұл түркче газетаның қаварлары ажайып. لغة الجرائد العربية عربية ولغة الجرائد التركية تركية. Арабча газетаның тили араб тілінде. Жана түркче газетаның тили түрк тілінде. Лугатун наси касиратун. Адамдардың тілдері касиратун көп. Артырды дегендей. Лугатуна туркиятун. Биздин тилибиз түркче. Лугату баъзин наси арабиятун ва лугату баъзихим фарисиятун. Адамдардың кейбірлерінің тілдері арабча, кейбірлеріники фарсча. اللغة العربية عسيرة واللغة الفارسية يسيرة. Араб тілі қиын, жана фарс тілі жеңіл. اللغات اليسيرة قليلة. Жеңіл тілдер аз. اللغة التركية من اللغات اليسيرة جدا. Түрк тілі аябай жеңіл тілдерден. هذه الكلمة عربية. Бұл арабча сөз. الكلمة العربية حسنة. Арабча сөздер حسنة жақсы. هذه الكلمات عسيرة. Бұл сөйлемдер қиын. حروف هذه الكلمة كثيرة. Бұл сөздің тамғалары көп. حروف أكثر الكلمات قليلة. Көпчілік сөздердің тамғалары аз. Хазал каламу тавилун. Бұл сөйлем ұзын. Базул каламик қасиратун. Кейбір сөйлемдер қысқа. Каламука ажибун. Сенің сөйлемің ажайып, таңғалышты. Хазал каламу арабийун. Бұл сөйлем арабча. Каламу хазар раджили хасанун. Бұл кишінің сөйлемдері жақшы. Al-kalimu tayyibatu hasanatun. Жақшы кәлима, тайиба кәлимасы жақшы. Амалу зайдин ясирун ва амалука асирун жиддан. Зайдтың амалы оңай. Жана сенің амалың аябай қиын. Амалул хайятина ясиратун ва амалул хаммалина асиратун. Тегүүчүлөрдүн амалдары, иштери жеңил. Жана жүк ташуучулардын амалдары кыйын. Хазар раджулу арабийюн. Бул киши араб. Арабча.
Ana Türkiyün, men Türklerdenmin, Türkmen. Nahnu Türkün, biz Türkbüz, Türk dildübüz. Avladu Türki azkiya'u, Türk oğulları zirek oluşat. Ve avladul Arabi uqala'u, Arap oğulları akıldu. Huwa hasanun, al жақшы. Hum hisanun, alar жақшылар. Hazal fasiqu qabihun, haulail fasaqatu qibahun. Bul fasık jaman, bul buzuqlar jamandar. Hal qara'ta liyawma jaridatan arabiyyatan. Bugün Arapça gazete okudun bu? Naam qara'tuhu, oban okudum. Maza qara'ta fiha? Imnen okudun andan? Qara'tu fiha akhbaran acibatan. Tanqalıştı qarlarda okudum anda. Mimmen sami'ata hazal khabaru jadida. Bul janqavardı kimden uqdun? Ma sami'tuhu min ahadin bal qara'tuhu fi jaridati Turkiyetin amsi sabahan. Hiç kimden eşitkenim yok anı. Balkim Türk gazetasından okudum keçe ertemenen. Hal qaruba vaqtu ders. Savağı jakındadı o. Naam. Qarubal alan cidden. O hazır ayağı jakındadı. Mata kamula dersu muallimukum. Muallimin erdin savağı kaçan büttü? Kamula anifan hinama dakhalta minel babi. Eşikten çıkan vakti hazır gana büttü. Jaridatu Yıldız Türkiyatun. Yıldız geziti Türkçe.